Pite, Hilfe, može malo gur. Ja sam Čiro iz filmova Balkan Express, Nadralisti. Tanke, sin. Jeste normalni? Što? A kako Nemce moliš da te guraju, ti blesav? Ovako se imaju po ceo dan. Hilfe, gur, kamaraden, soldaten, bite. Naša današnja priča polazi sasvim spontano samim obilaskom Sarajeva. Uz prazničnu i ličnu atmosferu u Sarajevu, gdje svaki čošak okićen na svoj način, susreli smo jednog poznatog Sarajliju. Sarajlija Emir Čerim Čiro, a poznati kao Kepa, je onaj mali čovjek patuljastog rasta iz filma Balkan Express 2, koji je snimljen davne 1989. godine, a potom je i glumio u drugim poznatim filmovima ex-Juge, a to su Dom za vješanje s Perhanom, Balkan Express i drugi kratki dijelovi u kojima je bio dio filmske produkcije. Patuljasti Kepa je postao popularan širom svijeta kada je u onoj popularnoj sceni iz filma Balkan Express 2 sa Švabama pozivao vojnike u pomoć da mu guraju motorna kolica sa riječima Hilfe, bite, gur, a čiji je video i dan danas popularan. Ćorćiluk je Kepino mjesto prodaje tespiha, čim se danas bavi. Simpatični Čiro ili Kepa se danas snalazi tako što nudi tespihe i bavi se prodajom da bi osigurao koju marku više. On sjedi na maloj skemlici u starom dijelu Baščaršije u Sarajevu, u Ćorćiluku, i kaže kako se mora snalaziti za svoj hljeb. U Ćorćiluku, popularnoj sarajevskoj Baščaršiji, možete ga pronaći, našaliti se, slikati, ali i kupiti od njega tespihe i tako podržati njegovu egzistenciju. Ovo je njegova priča. Imam ženu, ali ide često na more s komšijom, pa se vrati, pazi je komšija, čuvaj, kao pozdravljamo svu raju i vani pozdravljamo svu raju. U stvari, svaka ti čast. Samo tespiha. Kome ja proučim, dobije na loto odmah. Odmah će dobiti bingo ili loto. Kome proučiš, jel? Ko kupi od mene, bit će sretan. Svaka čast, brate. Živ i zdrav bio. Živio, hvala ti. Sretan rad i vidimo se. Ja sam Čiro iz filmova Balkan Express, Nadralisti. Pozdravljamo svu raju i vani pozdravljamo svu raju. U stvari, svaka ti čast. Sa Baščaršije, evo, kod njega možete kupiti, šta? Ovi tespiha, evo ih. Samo tespiha. Kome ja proučim, dobije na loto odmah. Odmah će dobiti bingo ili loto. Kome proučiš, jel? Ko kupi od mene, bit će sretan. Svaka čast, brate. Živ i zdrav bio. Živio, hvala ti. Sretan rad i vidimo se. Priče iz naroda danas bio u Sarajevu na Baščaršiji s našom legendom Čirom. Evo, kogod bude želio da na neki način da kupi, da podrži ovog čovjeka, može doći ovdje. Dobro. Eto, ma znaju meni, prilazim s nami, razumiješ? Prilaziti, jel? Pozdravljam svu dijasporu, vaš Čiro. Dobro, kako ste? Hvala, Vale, kefale. Borba, sad ću morat.
Niš kakva je situacija. Čime se baviš? Ono, ubio sam prije filmove, sad nema para, ne, eto ovako, prodaje, gledajte stije. Ne mi je pravo, a čino me dobro. Pa gledao s filmove, gledao Jesam. Dom za vješanje Balkane. Jesam. Pa ja. Jesi ti inače odavde? Pa iz Sarajeva jesam. Jes? Jesam. Priče iz naroda, Narodna ITV. Ja. Pozdravljamo svu Raju. I vani pozdravljamo svu Raju. Evo nas na Baščarski, mene i moj Jaran. Ja i moj drug, evo nas na Baščarski. Pozdravljamo sviju. Iz filmova Balkan Express, Nadralisti. Pozdravljamo sve. Gdje mi reci, bogati, evo, čime se ti baviš danas? Ne bavim se ničim, imam trgovinom malo. Trgujem, prodajem ove tespije i tako. Volontiram. Volontiraš, ja? To. Ima li posla? Ma bude pomalo, bude. Bude, jel? Bude. Gdje mi reci, kakva je cijena? Na koliko god da. A? Ništa specijalno. Ja, jel se samo tim sad baviš? Pa samo ovim. Ajde reci ovoj publici koja bude dijaspori gledala, koja ti vjerovatno dosta njih zna, u kojim filmovima sve glumio? Pa bilo je filmova, znači Balkan Express, Nadralisti, tako ide onaj Dom za vješanje i tako tih filmova je bilo. Koji ti je najdrži glumac? Gdje? Bio, koji ti je najdrži? Kod nas? Ja. Đuro je najjači je Đuro. Jel? Jest Đuro. U kom dijelu? Inače ona, ovdje, kod katedrali. Gdje te Raja može naći? Ovako da kupi. Evo na Baščarski, evo bude na Baščarski. Putačinke, Hadži Bari, tu sam, prodajem, trgujem i tako. Je li ovo stara Baščaršija, dio je stari? Pa stari dio. Sve ovaj dio, jel da? Sve stari dio. Ja. A gdje ti ideš? Ideš li vani, putuješ? Pa ne idem baš vani, ali putujem svugdje. Pa ja, eto. Snimam priče, radim, eto. Tako, s kim ti živiš? Živim, sa ženom. Imaš ženu? Imam ženu. Ja. Imam ženu, ali ide često na more s komšijom, pa se vrati, pazi je komšija, čuvaj. Kako smiješ pustiti? Pa neće ništa biti, sad malo bude s komšijom, dođe, lijepa, fina, nema svađe, čim je s komšijom, nema svađe. A pusti ona tebe? Pa pusti. A, to ste se vi dogovorili. Jel, brate moje? Kad dođe švaler je u goste, sreća, pa ne može moju pidžamu obući. Znači, to mi je drago, to je jedino. Koliko je para te spi? 3 marke, evo tebi, ajde. Ajde daj, kupi 2. Uvijek u trgovini bude manje. Pa eto, nek da 5, ajde. Daj mu 6 maraka, ne mu zafka. Daj mu nek ga krene. To. Ha? Imaš ti 10 maraka, evo ti 5. Čekaj. Eto, imaš 10, evo ti 5. Gdje mi reci, hoće li Raja pogurat ovako? Hoće li kupiti to? Pa ja radim, hoće. Ima Raja para. Pa ima nas para. Koji ćeš mi dati? Koji hoćeš, probeti? Ima i Ljilja. Da. Sarajevska, jel te malo? Aja, nemoj puštat s komšijom da ide na more. Nemoj. Koje si ti godište? Ja? Ja. 62. A to je tada prije bilo, sad ja bilo... A poslije nisi, jel' ne? Ma nisam, nema ovdje para. Šta? Nema ovdje para. Što bolan, kako? Ma nema sredstava do te kinematografije, nema. Pozdravljam svu Raju, Vanuj. Vaš Čiro, Baščarski. Pa pravi si domaći, nemaš. Ti si Vaki, Čiro. Pa Vaki, samo traži žene. Pusti žene. Nije valjda Bona. Boga mi samo traži žene. Ma bježi, nemoj zafrkavati. Vidiš ga, a samo traži mlade cure ovako da se oženi, a neće da mi... Oni da nosi oni džemati, svača. Imaš li dosta toga? Da, imam, koliko treba. Za priče iz naroda govorio... Čiro. Imate pozdrav od Čire. Čire, sa Baščarski. Živio, brat. Vidim.